Superintendent of Police Kari Bhoi District Giri Prasad IPS rengkat Additional Superintendent of Police Bao Masar mentakasingi khatsan tarik jeliu kila penong ya kajing kenduk kerpang ha office USP Ribhoi pan penpau ya kajing sngongu ban ai khuble kerpang ya uba Alansun Marbaniang uba de unong ya lekai arm wrestling uba pau nam jong Jylla Meghalaya. Uba Alansun Marbaniang uba trikum Pulit hapo nongpo police reserve la itu hukum unong lekai uba la minot bat treshi tombha hakakam lekai uba lala ban kurbun tli kinam bat ki Burom na kirensan lekai paper nadu kakerdan Jylla kari hadu kijing yakop ki balong hakarensan perthai kani kijing thu kerpang ya u kalong hadin ba ulawan ra nam bat kani kijing itu kerpang yu kalong hadin ba ulawan ra nam bat Burom Meghalaya da ka bakhur ya ka takmak siar ha ka lempung 4th Puffy National Arm Wrestling bat Para Arm Wrestling Championship Hajar Arpun Riu ka Balalong Dangshen Jylla Gujarat. Ang istunat ni abang ya dan lang bat I bailan ka bangala itu la aslam ba nado banga joint service ka kanau bailan isi trish tomba kani ka kam arm wrestling nado menchwa nga thai iru ong yang im tas ngi ba ilas dang kani ka hakani ka practice hakani ka rinsan ado ka por bidang dang khatsan stem takadao ngi encourage I bet barabar kum ka department kamtam kum ka ribhai ru ngi so ngi dasko khan haru kata ba nambar bangapit nga ki videos mana kan bi ekon ru ki beriu ki ba arsha lelai sha ka size bani iru idang la ban pelim te kalong ke yangi ka ba ngi so tenat ngi so comment te khamtam ru ba ki ba support lang baro ki ba ki backbone jong ibalan kam de tang mangi ka backbone ru ki de lang makini ru ki bade na kari Bhoi ya na kari Bhoi arm wrestling association ru ki dan lang te ngi comment long ngi dan lang kum ka team in support media baro mde tangi balan ru yong hapo ju ki bon ha ki brang training ki brang sedang ni kermen ru ki samla bong ipi dapi dan ka ka mensim ban le kan sedang do dang kloy do ka shpo do khatsan number mata kan mans ka national game tinga thai nga kermen ru ha ka national game ru nga thai kin bon desin da ka stage ju ki ban kiu ha ka am wrestling de tang ka ni ru nga thai ki wi ru ti ngi ko ai mensim ipi ki samla bat I balan ru ngi ai khuble ngi stonat mungkin ya dan te lada pi balan pi ko aban kan iru ngatai kham ha hi mo so ngai khuble thank you te kan kong e teng ai ngoi uble bala don kan kalang magani nanu kasni ba ya le hadu ngawan ba kum jur tasni kan dap ga jing sogumen banga kan do bang sir sp sir jangi I orul sir jangi hingni ba kum juri ba President jangka Ribhoi Arm Wrestling Association baroki di bajo jangai khule pi kerpang ba pila ya sendan lam ngam tasni tekane kadika sen ka ba ar bi SP sir I dei yang SP jang Ribhoi sen min kong I arjar puar pa ba dang dei ma I SP Ribhoi ngayo yo silver medal pat kene ka sen ka ba ar pat ba yuan bang ma I ha SP Ribhoi ngayo pa se yo gold medal te kanu ngadap daga jingkwen kalong ka blessing nga bangi yo sir or sir support te tangkata hi hamnan Asia nga shu kerpat ki kani ka tournament bansawal manta ka di hapo Delhi ka di ka World Arm Wrestling Championship ka long hapo Delhi te ya kani te ni hab ban bengkre ba na makat ka kawan kani ka di sen ka ba ar ka bawan kani ka World Championship hapo India ting nakalianga tengah kuat bangan I the best akan ka World Championship. Kalau mata kendala no kan long batkan kumbakan no dia ni mana ka jalan ni. Kan long hau benai October last week but November. Te nak Jylla jungi thai na maklang aya kumba prapo ngut nyo pho tam dan thai ban represent ya ka country.